kuri iyi si hari ibihugu byiza bitandukanye gusa by'ibinyembaraga birimo Bushinwa, Korea y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu byiza bitandukanye by'ibihangaje. Gusa ikibyihishe inyuma ni igihugu kimwe rukumbi cyahoze kiri muri bimwe bigize Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Icyo gihugu nta kindi ni igihugu cy'Uburusiya. Ese Uburusiya ni igihugu ki? Cyatangiye gute mbere y'uko kiba kimwe mu bihugu bidasanzwe ku isi? Bivugwa ko Uburusiya bwatangiye nk'ubwami bwa Russia Kiev mu kinyejana cya 9 bukomeza kuba ubwami bukomeye mu Burayi bw'Amajyepfo. Mbahaye ikaze ni officiel dinero. Mu kinyejana cya 16 ubu Burusiya bwabaye ubwami bwa Moscow bukomeza kwaguka kugeza buhindutse impinduramatwara y'Abasoviyete mu 1917. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ubumwe bw'Abasoviyete cyangwa se USSR bwabaye igihugu gikomeye ku isi kugeza ubwo bwasenyutse mu mwaka w'1991. Uburusiya bukaba igihugu cyigenga. Nubwo igihugu cy'Uburusiya kidasanzwe gifite umuyobozi ukiyobora witwa Vladimir Putin ariwe perezida wacyo, gusa nawe ntabwo asanzwe. Ese ubundi Vladimir Putin ni muntu ki? Ese ni ibiki bidasanzwe yakoze bigira naho igihugu cyakizamura kikaba kiri mu bihugu bimwe bidasanzwe ku isi? Vladimir Putin yabaye perezida w'Uburusiya bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2000, yongera gutorwa mu mwaka w'ibihumbi 2004, 2012, 2018 ndetse no mu mwaka w'ibihumbi 2024, aho yatsinze amatora ku majwi 88 n'ibice 48%. Iyi ntsinzi yatsinze yatumye atangira manda ya gatanu kuwa Gicurasi ku tariki 7 Gicurasi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Putin azwiho kuyobora igihugu mu buryo bukomeye, aharanira guharanira icyubahiro cy'Uburusiya ku rwego mpuzamahanga. Putin Vladimir yagize uruhare runini mu kongera ubushobozi bw'ingabo, guteza imbere inganda z'intwaro no kongera ububasha bwa leta mu nzego zose. Vladimir Putin yagaragaje n'ubuzima bwe bwite mu nzu ye iri muri Kremlin, ifite ibikoresho by'ikirenga birimo ibikoresho bya zahabu, chandelier, piano y'umweru n'ishusho ya Taja Alexander wa gatatu. Vladimir Putin akomeje kuyobora igihugu cy'Uburusiya mu buryo budasanzwe, gusa igihugu cy'Uburusiya nubwo kiyoboye nacyo bwacyo abayadahari kirifashije bitewe nuko ifite abasirikare badasanzwe bazwi nka Russian Armed Forces. Ubundi ingabo z'Uburusiya zigizwe n'ibice bitatu by'ingenzi, birimo ingabo z'igihugu cyangwa se ground forces, ingabo z'indege cyangwa se air force, n'ingabo z'inyanja cyangwa se navy. Hari kandi n'ingabo z'ubwirinzi bw'igihugu cyangwa se strategic missile forces, n'ingabo z'ikoranabuhanga zirimo cyber forces. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 Uburusiya bufite abasirikare bagera kuri 1,150,000 barimo abasirikare ba Burundu n'abasirikare b'ingoboka. Hari kandi abasirikare b'inyongera bagera kuri 2,000,000 biteguye gutabara igihe cyose iki gihugu kigize ibyago. Ariko nubwo kino gihugu kirenze, hari ibintu bituma kiri hejuru ku isonga birimo ingabo gitunze. Icya mbere ni tanks cyangwa se imodoka z'intambara ku butaka. Ubundi tanke ni imodoka nini ifite ibyuma bikomeye yifashishwa mu ntambara zo kubaka ndetse no kurasa ahantu hakure cyane, ikaba ifite ubwirinzi budasanzwe ndetse ikaba irasa amasasu manini cyane. Muri tanks Uburusiya butunze twaguhamo ingero nk'itwa T-72. Iyi ni tank ishaje cyane ariko ikaba ikomeye, yakozwe kuva mu mwaka w'1970. Si ibyo gusa kandi hari n'iyindi yitwa T-80 ifite moteri ya turbine y'indege, ifite umuvuduko mwinshi n'ubwirinzi buhambaye. Hariho n'iyitwa T-90 ifite ikoranabuhanga ryo kwirinda ibisasu ndetse n'amajisho y'abanzi cyane. Si ibyo gusa kandi Uburusiya butunze n'indege z'intambara zirimo nka fighter jets. Ubundi fighter jets ni indege zihuta cyane zikoreshwa mu kurwana mu kirere no kurasa ku butaka, amasasu, misile ndetse na radar byo kugira ngo irebe kure abanzi bayataka. Muri izo ndege harimo nk'itwa Su-27. Iyi ni indege ya kera ikoreshwa mu kurwana n'izindi ndege mu kirere. Hari n'indi yitwa Su-35 igezweho ifite radar ikomeye ndetse na misile za kure.
hari n'itwa MiG-29 ikoreshwa cyane mu ntambara za bugufi cyangwa se dogfight. Uburusiya bufite n'ubwato budasanzwe cyangwa se warships. Ibisobanuro by'ubu bwato ni ubwato bunini bukoreshwa n'ingabo z'amazi, bufite intwaro zo mu mazi, ikirere ndetse n'ubushobozi bwo kurinda igihugu kinyuze mu nyanja. Muri ubwo bwato twasangamo nk'itwa Kyiv class Crusher, bufite misile nyinshi, bukoresha ingufu za nuclear. Hari n'itwa Brave class submarine itwara intwaro za nuclear. Hari n'itwa Admiral Gorshkov frigate, bufite radari n'intwaro za misile zo mu mazi ndetse n'ikirere. Si ibyo gusa kandi igihugu cy'Uburusiya gifite intwaro za nuclear. Ubundi nuclear ni intwaro zikomeye cyane zishobora kurasa kure zikarimbura ibihugu byinshi. Zikora zishingiye ku iturika rya atomo kandi zishobora kuraswa kure cyane. Muri izo ngizo twasangamo nk'itwa RS-28 Samart. Iyi ni ICBM ishobora kurasa mu ntera ya kure cyane. Hari n'itwa Top-M. Iyi ni misile ya mobile ifite ubushobozi bwo kwirasa ndetse no kwisha za radari. Hari n'itwa Iskander-M. Iyi ni tactical missile ikoreshwa mu intambara za hafi. Izo ngizo ni intwaro zidasanzwe Uburusiya butunze. Gusa si ibyo gusa bidasanzwe Uburusiya bufite, kuko hari n'ingengo y'imari y'ingabo idasanzwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 Uburusiya bwazamuye ingengo y'imari y'ingabo mu kigero cya 25% igera kuri tiriyari 13.5 z'amafaranga y'Uburusiya cyangwa se rubles, bingana na miliyari 145 z'amadolari. Ibi byatumye ingengo y'imari y'ingabo igera kuri 6.3% by'umusaruro mbumbe w'igihugu cyangwa se GDP, ikaba ari nayo ntera ndende kuva mu gihugu cy'intambara y'ubutita cyangwa se Cold War. Izo ngengo z'imari koresha mu kubaka ibikorwa bisha, kwishyura imishahara, gushyigikira inganda z'intwaro ndetse n'ibindi bikorwa byinshi bitandukanye. Tugiye kureba intambara z'ubushamirane leta y'Uburusiya yagiye inyuramo. Uburusiya bwatangiye igikorwa cyiswe operasiyo idasanzwe muri Ukraine mu mwaka w'ibihumbi 2022 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2025. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 intambara iracakomeje nubwo hari ibiganiro by'amahoro biri gukorwa. Uburusiya bwatangaje ko bwafashe gace ka Kursk, ariko Ukraine yarabihakanye cyane bitewe nuko bitumvikana ku rwego rudasanzwe. Uburusiya bukomeje gukorana n'ibihugu nka Korea ya Ruguru, aho bivugwa ko hari abasirikare bayo barwana ku ruhande rw'Uburusiya. Tugiye kurebera imiterere y'ubukungu y'Uburusiya. Ingengo y'imari y'Uburusiya mu mwaka w'ibihumbi 2025 igera kuri tiriyari 41 n'amafaranga n'ibihumbi 500 y'amafaranga y'Uburusiya cyangwa se rubles, aho 30% by'iyo ngengo y'imari bigenewe ingabo. Ibi byerekana ko ingabo zifite umwanya ukomeye mu ngengo y'imari y'igihugu, ariko byagize ingaruka ku bindi bice by'ubukungu, aho amafaranga agenewe uburezi, ubuvuzi ndetse n'imibereho myiza byagabanutse. Twakwanzura tuvuga yuko Uburusiya ari igihugu gifite amateka akomeye, inganda zikomeye n'ubuyobozi bukomeye cyane. Perezida Vladimir Putin akomeje kuyobora igihugu cy'Uburusiya mu buryo bukomeye, ndetse aharanira kongera icyubahiro cy'Uburusiya ku rwego mpuzamahanga. Igihugu cyanganye n'ibibazo by'ubukungu n'imibanire n'ibindi bihugu, gusa igihugu cy'Uburusiya gikomeje kugerageza kwiyubaka ndetse no kwiteza imbere.